Anya laki din! Basta ka din, Nana. Wow, isungag sa ka nakainton bikat ha? Dagasin ka diti balayaw. Ay na, nagganasan ngay, Nana. Kat, manungay ka no ti sweldo ni Kumari Bitang iti reels na. Ay na, nagsweldo ka no itinasurok a 50 mil ka. Kasta ka de? Ay, wow! Naglaing amin ni Kumari Bitang nga agaramid iti video nga ipos na iti reels na. Uwan nga raw, dayta ti may sa pagbilbilibak kan kwa na. Wan nga rod, Nana. Kan may sa, ado ngamin ti followers na. Iso nga ado met ti views na. Ala, dagasan nak nga rod dito'y nubigat, Nana. Mapanta makipangan iti lutuan ni Kumari Bitang. Mare, adaman sa ludsudak ka. Anya day tama, Mare. Pudno ka day, nagsweldo ni Mari Betang iti Facebook? Ha? Iti reels na, Kumare. Wan, pudno. Napan kami nga rod idi Sabado iti balayda. Kadwak ni Nana Donang. Napan kami nakipangan iti inluto na. Anya? Di kay man la nagayab mo? Ay na, Mare, kasanong ayabanda ka. Kat napan kamot nakitangdan ijay ili. Saan ka de? Ay wan gaya man niya. Padasok sakit di mo ti agrils, Kumare. Ay katuan Kumare. Awan mat dakas na. Nasaya at ano kasta. Agrils kamot. Iti kasta. Adun tumot masweldom iti Facebook. Wan man nga agpaiso. Anya ti amaw. Amang ano dakdakkal to ti masweldo. Ngam no ni Kumari Bitang. Anya? Kapula ang nagsweldo ni Mari Bitang iti reels na. Kunamot lano asino nakabaknangan diti barangay nagsusuan. Ha? Uwan lakay, nagsweldo lang? Kasla tangad mo tan di kubra di tangad na. Nakachin up mo tan numasabat ka. Anya? Kitsigod mo takas dyan ni Maribitang magna. Straight ti pannagnana. Ahaw, may sakamat. Kanunungan mo tayo siya babae? Aguray ka. No siyak tumat ti agrels. Dakdakal to ati maswildok kunak tumat kan ka. Masigurado. Nga adun to pa iti followers ko. Ngam dayjay abitang. Bakit? Masigurado. Mas bilib kan to kanyak. Ngam iti dayjay abitang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Kumare. Nagkapam ngay. Ay na. Nagapuak man ni Karayan, Kumare. Ha? Ne, bado mat dagit na imat mo. Wun. Napan ko man binidyo ti bagik iji Karayan, Kumare. Isuman mo ti ipus ko iti Facebook reels ka. Anya? Wan, Kumare. Isu nga pa man ang makasangputak iji balay may. Iditak mo't adagos dagiti video itay. Tapno isuman mo ti ipus ko. Talaga gayam nga ipapati mo ti agrils, Kumare. Ay na, sana all. Sana all at talaga, Kumare. Bakit? Itay ka pa'y nga ayaban amangan. Busy ka mo dito cellphone mo. Wan, busy ak. Ngam saan just dahito pagbisbisi ak lakay. Anya? Iditak na di video. Nga ipus ko iti Facebook ko. Apaw, na yan. Kaya't mo asawan, isaw, tinapan mo inaramid iji Karayan itay. Katuan, nagpintas nga ro dagiti videos ko. Kitaam. Nagpintas saan ka de? Iso ama sigurado nga ado ti mang buya iti reels ko. Sigurado nga abutan ti million views. Anya? Si kamot gayam ti adda dito'y sirok ti mangga nagpigsa ti katawan na. Ay na. Ay, sige magaya manang mayan. Ay na makapailag na ito impose ni manang Rita iti Facebook. Ha? Apay, anya ti kunana aya. Ay na, may sapay la arils tinaipos na iti Facebook na. Ngam ne?
Imbaga na matan, adagiti ka numayat amang itad iti stars kan kuana. Ket mabalin ka nung agisend. Anya? Ay, makapaila ka talaga. Ken saan lang aday jay tinakakatkatawa. Katkatawa active video nga in-post na. Ha? Tapay? Kita amat namin Madlaw, asaan pa ang nagsagaysay. Basta insuot na latan ti dress na adaan. Isumot latan ti in-post na. Anya mata ni Manang Rita? Ipadlaw na mat unay nga agbibisin. Ay, makapailag ni Rita. Ha? Apayan ako na yun ay tatatang. Nakita nga ron ti post na iti Facebook. Oh, masapol na pa nakamatan nga agsenti stars dagiti mang buya iti reels na. Ay nawan nga ron. Imbag kumamat na makaliwliwa jay reels na. Angam saan mat? Kasla pang horror mat. Anya? Kadwa matatang. Pudot imbagak. Pang horror jay video ngay naramid na. Nay, kunak man nun nakisarita ka, kininanapidang amapan ka makiporos iti mula daan natang ita. Bakit? Wan, nakisarita aknam si madutak mutan. Anya, kitnapan mo kumaimbagakin ko na. Tapno nang kita iti sa balay. Amuna. Ay, unay kamutin bakit? Awan lang aro din makukwarta mon. Maramid mo pa ilang matag sadot-sadot. Ay na, uray sa anak nga agtrabaho. Uray sa anak amapan makitang tangdan iti kapudugutan. Adda kwartak nga uraya, dakdakkel pa'y Ha? Adda dua at tao ang nagsentistar kanya. Gapo iti impos ko iti Facebook ko a Rails. Amok amanayunan tupay dayjay. Kayat mo asawin, mangnamnama kalatan iti istar nga isindaking ka? Kayat mo asawin, san kan nga agtrabaho? Katuan, numawidrok to amin dayjay. Dakkel mo't Apay, nibitang lang ay ati kabailan na ti agrils. If others can, why can't I? Anya laki din. Anya? Nay, si kamagam ti masabat ko kumaray. Naggapam ngay, narabyan kamay. Ay na, wan nga rod pare. Nagkapuak man ijay ayanda na napidang. Nagpuros kami iti mula daan natang. Saan kami kumaanarapyan no imay ni bakit mo? Nalpas pa'y mo't anak isarita nga umay. Ngamdi mo't imay. Uwin nga rod kumaray. Ay na, pasensya kayo na. Imbagak itay bigat, ang nakunana madut ka na. Ay na pare, madlaw ko ngamin kini kumare. Kat kasla madutin ang makitangdan. Idirinugyan na ti agpost iti reels na iti Facebook. Aywan maray, podnaw day tangay imbagam. Saan lang nga pan nakitangdan ti madutan na. Madut pa'y gidin nga mga rami iti trabaho na yaw nagtibalay. Ultimo pandangan, di na pa'y maipangananay iti karirilis na. Anya, ay una yan ni kumare. Saan kanulatan nga agtrabaho? Tanam na main na di sweldo na iti reels. Kan kastamot tayo nagiti star cinders na. Anya? Ay na, isugaya man dyan akong mapalpalabas ni Manang Rita. Gaputa sa anan ang makitang tangdan. Wan, dayta tinakunan nila kay na. Apwang, una yan. Talaga sinigurado namat nga adda masweldo na iti reels na niya. Ay, wan nga rod. Kasla saan nga agpampanunot ako na. Ay na, saan akasla? Talaga saan nga agpampanunot? Anya ka tamang namnamalatan iti reels? Iso asaan nga agtrabaho? Oh, nonsense. Anya ngay nga rod, no iso ti mindset na. No bagaan tayo, da tayo matidakas kan kwa na. Sigurado day ta, amu tayo matin ti ugali day jay. Di na kayat ti paisuro. No anya ti amuna, isulatan. Makita man o kwa? To see is to believe. Naimbag ka pa'y Rita. Adda ka lang dito'y pala yung agtugtugaw. Ay, wala tata. Sa anak nga minin ang agtrab-trabaho. Ngamen,
Dakdakkel pa iti swildwak iti reels ko. Ngam ti papan ko pan nakitang dan. Anya? Uwan tata. Jakon kaya ti mapmapan iti kapudutan. Ngamen, jak kaya ti ngumisit. Dito yak laangan balay. O rayak laangan ti panagswildok iti reels. Ha? Iso ano siyak ti da kayaw. Ag-reels kayo langan. Dakdakkel pa ti kwarta amaalayaw. Ngam ti panagapan nyo iti taltalon iti inaldaw. Ay, nubilang man tapod no day tangay bagbagam. Ay, congrats ah. Ang no siya kamaysa. Nasaysaya at latangag trabaho ka. Di ka ko mamangnamnama iti day tanga star iti reels. Wano anya man day ta. Kasana no nagkibaltang ni Meta. Di awan maun Rita. Matay kanton anak nga. Kaputawan met kanam. Ha? Danga. Kat, kasano ngay kumare? Nag-boom ka din je reels mo? Kat, kaano ka ngay mat nga agsweldo? Mabiitin mare. Di ka kadi madanagan. Adon ti star ko. Adon atin agsend kanya. Kasta ka de? Kita agman. Aday ta. Kitaam. Anya? Aguuyong kansa na talaga, Rita. Ha? Apay anak ko naman day ta. Saan ang nagkurri day ta kinasirib mo? Kasano nga istar nga ibagbagam mo? Istar mat nga sticker day ta ado nga insendakan ka. Saan mat apod no nga star? Ha? Tipod no nga star. Kastoy ne. Kita am day toy. Kasla kumakin ni kumari bitang. Example niya. Oh, daytoy ne. Martial law, sent 10 stars. Oh, kasta. Oh, kita am day ta star mo kat pasig nga sticker. Ha? Ma-withdraw nga ro day ta. Anya? Saan ang nagkurri ti kinasirib mo, Manang Rita? Ha? Ti kunam, saan ka mamati iti imbaga ni Manang Mayan kan ka? Hoy, pudno day jay. Kasano ama-withdraw day ta star nga sticker? Kwa? Ay na, saan to pa na-monetize day ta account mo? Kasano ko maamasendan iti star ngay? Ay na Manang Rita, use your head. Anya? Kabayatan kung mati pa nagre-reels mo, inggidan mo tinag-work. Sana kit akas ta nga impamay sa matan, tinangnamnama iti stars. Kwa? Ano ba yan? Go home na. Ang mga numatayak itirlakan ka. O anya, mababayin ka kaday kadagiti tattao, bakal? Sardengan nakman si Karuel. Ang mga numailipak kung ka iti cellphone ka. Alay, ilipak mo kanya, tapno awanin ti usaram nga agrels. Jak kayatan ti agrels. Jak kayatan na agpos iti anyaman iti Facebook. Nay, apay ngay, gaputan no upay kan. Sardengan nakpunak na Oho, adaya mga mintigas ta. Saan nga agtrabaho? Tamang namnamalatan iti isinda nga star. Anya nga ita, napurnada. Imbis nga star, sticker matinaurnong mo, danga. Anya laki din na ya. Di nakpagpungtutan na Sumardan kan, no di mo kahit makakita iti star no tungpaan ka. Anya, star nga lati ay isaw. Nay, si kamot gayam Rita. Itaman pa'y arimwar ka. Kunak man no ijay kalatan o nagtibalay yung agpupupaw. Ha? Kwa, nana? Apay, anya ti gagaram. Kwa, kinapudno na mababainak, nana. Naskan nga aramidak. Anyat kayat mo asawang. Numabalin ko mamakitang danak manin ija ayan tanana pidang. Amakipuros, no awan pa'y tinaalada kasukat ko. Anya, kunak man no dimon kayat ti makitang dan. Tadakdakkel ti sweldom iti reels mo. Ngay panakkel mo iti kastaunay. Saan, nana? Saan apudno day jay? Saan mo't gayam apudno nga star jay na awawat ko? Sticker laang mo't gayam. Anya?
Nang namnama akla iti awan. Ay, namukla kumakas jay gayam. Intultuloy ko la kuman tinagtrabaho. Sa anak la kuman anang namnama iti star. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.